Ha ne a goroga mo sedikeng sa bojanala motlatsa presidente wa naga Rre David Mabuza o kgatlhantshitswe ke tonakgolo yo o sa tswang go se kokomala Rre Bushy Maape. How are you? I was brand new from the Bronx. Jaaka ile modulasetilo wa komiti tshwaraganelo ya ditona e e etseng tlhoko manaane a puso a moento wa COVID-19, motlatsa presidente o amogetswe ka loshalaba le meduduetso go tswa go baithuti ba kholege ya Orbit mono Rustenburg. Maikaelelo a le mangwe hela go rotloetsa bašwa le baagi ka kakaretso go ya go entela COVID-19. Now I'm coming to you. One by one. One by one. Yes. Yes. So we are going to vaccinate today. Yes. Oh, I'm happy. I'm happy. Let's go. Okay. Yes, let's go. Are you vaccinated? Not yet. We are doing it today. Okay. Let's go. Let's go. Yeah. Motlatsa presidente o ne a patilwe ke tona lehapa la pholo Ngaka Joe Phaahla, mokhuduthamaga wa lehapa la pholo mo porofenseng Rre Madoda Sambata gammogo le meera mogolo wa masepala wa sedika sa bojanala Mme Fetsa Molosiwa. Ketapele ya porofense go akaretsa le ya sedika ga e bone boroko gonne bojanala e santse e le sentlhaga sa twatsi e mo porofenseng. Letsholo tsiboso le ne la tswelela go ya kwa renkeng ya ditekesi ya toropo ya Rustenburg ko boididi jwa baagi ba neng ba ikatametsa go tla go itseela ka tsebe. Tikwatikwe ya marakelo a Rustenburg ka e le nngwe ya mahelo a ngokang bašwa mo tikologong e, motlatsa presidente Mabuza a tsena gone mme a kopana le bangwe ba bašwa a leka go ba kgoromeletsa ko lemaong. Mama ka o bereka ko tleliniking, so ke ene ona a nrotloetsa gore ke ye ke go vaccinate. That's why ke end up ke ile go vaccinate mara le nna ne ke ntse ke batla go vaccinate. Ke thabile le mao ntate, ke thabile le mao. Ne ke utlwa hantle fela mara ke botsofe because ke na le 86 now. Yeah, ke botsofe bo ntshwereng fela. Go kaiwa dipalopalo di bontsha ha borre ba ngodiega, ba bangwe ba itsemeletsa go ya go enta ha bomme bone e le semphete ke go hete ba thulana ko mahelong a go entela COVID-19. Ga jaana go setse go entwe diperesente di heta 20 phegelwana nngwe tsa palo gotlhe ya baagi ba porofense ya Bokone Bophirima, mme ka seemo se porofense e tlhoka go tlhaba lemao ka lebelo la mmutla. From 18 years go fitla go godimo tla yang le tle go tlhaba lemao letsatsi le letsatsi wa registera ga o emele karabo ga o registerile fela o arabilwe wa tsena wa tlhaba le ga o no sa registera o registera ka nakwana o bo tsena o tlhaba. Segopa se sengwe sa ditona se ne se etetse bomasepala ba selegae jaaka Kgetleng Refir le Madibeng gone mo sedikeng se sa bojanala. Nna o reditse.